Muraho neza? Nako manze nenze ko mutarimo. Oya twari duhari. Muraho madamu? Muraho neza. Se wamenye? Oya. Ndabizi nako wamenye. Mutwari se yabarimo? Yagiye ku kazi. Yagiye ku kazi. Nitwa Bati. Abantu y'Inyamirambo. Okay. Ariko mbabarire amakuru muzaniye sinzi kugiye kuyakira. Rero madamu ndabona uri mutoya, nakugiriye impuhwe narakubuye ndagukurikirana paka amenye ahantu utaha. Uriya mugabo wawe twariganye buriya. Niyo makuru nzaniye se? Twariganye ndetse nawe avuka ndahazi. Noneho rero nabonye uri umudamu ukiri muto. Yego. Ndavuga nta kuntu nakubwira nturuhe ukiri muto koko. Ese ubu yigeze akubwira yuko afite umugore n'abana mu cyaro? Kumva iki? Ntabyo wari uzi? Akamakuru y'abantu b'Inyamirambo nawe. Ushatse gupinga? Ibyo ni bya bihuha by'abantu birimo biryogo. Reka nkubwire nubwo uko twabaje neza. Yego. Yego. Nziza twamutaka ku ishuri. Ise yitwa Nkurikiye, nyina yitwa Mariroza. Yavukiye mu majyepfo. Sibyo? Urabyumva neza? Twiganye ku kigo cyitwa ari akabwayi neza ku kigo cyari cya segondere. Urambwira ko namuzi gute? N'umwana afite umwana w'imyaka 7. Yego amana we. Gusa madamu sinje kubasenyera urugo unyumve neza. Ibyo uvuga uri seriye? Ndakubwira do icyo kiye kirandenze do. Sinkubeshye. Ntabwo uje kunteranya n'umugabo wanjye. Ibyo uvuga uri seriye ku buryo nshobora kuguhamagara ukanyitaba. Ubwo se naba nkubeshya nkaba nkubwira abavuka, nkaba nkubwiye se, nkaba nkubwiye nyina, aho yize, umwana imyaka afite, umugore wa hwari. Umwana wose mwimarira iki? Gusa nta kiguzi musabye, sibyo? Wenda nigendeye. Ariko gusa ugira ubwenge. Nta numero yindi buguye kuzamamagara. Umwana n'umugore se we baherereye he? Baherereye mu majyepfo nyine. Niho yabasize nyine. Kandi iminsi mikuru zarebe, iminsi mikuru kuri Noheli yarariyo. Yewe. Kurikirana kuri Noheli. Niba mwe muri kumwe unyita umubeshyi. Kuri Noheli nagutwara. Madame reka mureke. Ushaka kuzongera kumbona aranga umenye bwa mbere n'ubwa nyuma. Ariko ayo makuru umenye uko witwara. Wamaye nimero yawe? Ntayo ngo wayihangane. Wakihanganye ko nagura n'agafanta. Agafanta ko ndakemera. Ndakemera rwose ariko nimba umbwiye ibintu biri byo. Ntago gusa nawe bikurikirane reka mubwire sinshaka kugutereta pe. Sibyo? Ariko nabonye uri umudamu ukiri muto. Ndavuga se buri mugabo ko nabonye ari injanja ubu yabasha kubwiza ukuri koko. Nusanga ari byo, sibyo? Ugasanga ari byo. Nta kintu bikurikirana. Uzamamagare ushimire gusa. Sinangombwa n'amafaranga. Arya ngo bakwita Bati. Bayita Bati. Okay. Sawa. Ndazikuvugiye. Murakoze. Imana ibarinde. Sawa. Mama yanjye. Ibi byo ndabitara muki? Ibi byo ndabigenza nte? Yego mama. Umwana afite imyaka ingahe? Nkayoberwa. Telefone password mana sinkirye uko bikwiye ndi kubura udodo mbibona nkayoberwa. Sheri bite? Makuru. Ndekura. Byakugendekeye gute? Sheri ko nzi ko najyaga ninjira hano nshaka nkumbuye byakugendekeye gute? Agahinda nikica akagira mubi. Agahinda ntikica akagira mubi. Ubaye iki kano kanya?
sigaye ninjira mu rugo ntunamenye inkweto na silipa zo kwambara. wagiye ukaziha Kuva ryari nziha? wagiye ukaziha Kuva ryari nyine nziha? uyu munsi rero uraziha n'indi minsi yose. Kubera iki se? Habaye iki? uyu munsi uraziha kugeza n'indi minsi yose. Nyine habaye iki? Nsobanurira menye ukuri byagenze bite ko mbona wahindutse undi muntu. genda uzihe nawe Birabibwira ariko nkabibona rwose. ukambona ute? nkabibona pe Gute? nkabona ibintu byahinduye isura. Byagenze gute nyine? Nsobanurira menye ubwo biravaye birajya hehe? Ko rega ndi mu gihirahiro ntabwo nzaba biri kuva. unteye agahinda. Njyewe ubwanjye gutera agahinda. unteye agahinda pe. Gutera agahinda pe. Urabisi ndagukunda. Nagushatse gukunda rwose. Uri umugore w'umutima. Yego. Rwose. hanyuma ibyo kugutera hanyuma kuba agahinda. umugore w'umutima bikagenda gute? None se nagutera agahinda. Ndagukunda. Uri umugore wanjye rwose. Umugore nkunda undutira abandi bagore bose. Shere reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe. warambeshye kuva mu buzima bwawe n'abana nawe imyaka ingahe tumaranye wambwije ukuri? Njyewe mu buzima bwawe wambwije ukuri? ni iki naba ntarakubwije ukuri? wambwije ukuri koko? Se ni nk'iki naba ntarakubwije ukuri? ariko mana ugeze naho urishirika. ndakura navuze ngo ntwongere kunkora. Si yabaye iki noneho? Wirira mugore mwiza ukuri hangana. navuze ngo ndakura. None se wabaye iki se? reba ukuntu usigaye ngana. sigaye irya imwe ku munsi. None se niba ari ubushobozi bukeya tubizire? kubera wowe njyewe bikamumaze kubirambirwa. Ase tuza sheri, tuza wirwana. Wigira amahane wirwana. Basha gutuza. navuze ngo ndekura. Ikibazo cyacu tukigana. Sura umugore wanjye se reka tuganire tumenye ngo birapfira he. umbeshye ufite umugore n'umwana mu cyaro. Ibyo se niba bikubwiye? ntabwo ushinzwe kumumenya. ngira ngo ndabifite. warambeshye ubuzima bwawe bwose kandi mbibona urenzaho. nkanuka mbibona. reba ukuntu umeze. sigaye n'uwuma mbibona buri munsi. indyo imwe imvange. Ntabwo ari uko byari bikwiye kugenda mugore wawe. aho bigeze ndabirambiwe. urumva sheri urumva. ndumva numva iki ko ibintu numvise binesheje umutwe kubera wowe. ndumva iki wandaya we. ntabyo kunsobanura. Sheri wanjye reka ntabyo kunsobanura. ntabwo umwanzuro ari ukwikubita ngo ugende. ukuri. Reka tuvugane ikibazo cyacu njye nawe tugikemure. Ndabyemera rwose. Ariko ntabwo ari wo muti w'ikibazo kugira. baburetse. Ufite byawe. ubundi reka nkubwire aha n'abagore mudusuzugure ni uko utarabona ndenze uyu muryango. Ntabwo wabinkora sheri. ntabwo urabibona. Ndagukunda urabizi nta hantu waje. iyo nkunda barambwije ukuri. Ariko nukuri byari gukunda sheri wanjye boye. Nahujya nabiguka uyu ntahujya rwose. Naho wajya rwose mbabarira twumvikane. Ntahujya ndarufunga rwose ndarufunga. Turebe kuri bwongere gusohoka.